Ka General Executive Committee GEC jong giseng kisamla puli Khasi Students Union KSU kebelalong ha ka arpusau terik kelalengkot. Kelalinyar ya ka jingpen slam ke Sorkar India ban penjari ya ke inline permit ILP Hamigalaya ya ka bala dawaru dekin riu pongot ki MLA lingba ke resolution haying dorbar tauan labun bon benai mentah. Ka GEC ke lebih nyauru ke jingpen slam ke Sorkar Jilla ban penteri kami ka anya dai ki nong shong shnong Meghalaya Resident Safety and Security Act arjar khan riu na ka jingrung kerthep ki briu na bar Jilla sha Meghalaya. Usamla Lambok Star Well Marngar Presiden ke KSU ulakren hakilat pathai kubor hadin ke jingyelang ha ka baulapen pau ke jinglingo ke jingpen slam ke Sorkar India ban penjari ya ka ILP Meghalaya kat ba ki wei pat ki jela ka than lammi ngi la pentri kam ya ka ulaken tu ki MLA ke Meghalaya ban pha biang sakwei ke resolution sha ka Sorkar India Kinoilam ke KSU kila odru ya ke jing bombet kinong penyat ya ke MPSC bat ki DSC ha ke jela. Ke GEC ke lay kren ru ya ke jing shngan jing ki pat ba ki basyong ha ki kaput Meghalaya Assam bat Meghalaya Bangladesh. Presiden ke KSU ulay thuru ban pelong ya ke election ban jet ikinoilam bethamai ha uluber na ke benta ka ayom trekam arajar arpun riu hadu arajar arpu kendai. Ka junglum jinglang jong ka seng kemi bro ko ya ka jurang stu council ka seng ka julong hi man ka na ka por mi dan kam hinu isu hap nya ther nya ta ka ban kong ilum ngilang hi snat kam ba pher pher tas ni ban snap ban snow ya ki isu ba pher budan ha ki district ba pher ban ya tai ya ki isu ba kta ya ha ka jala bro koi kam tam kta ka jat pen re kawai kamat kawai ki pensngo ki nangilam na kisna terkam pher tas ni kolong i ut bech phangata ka chubum khoi thukam thungjam la kalong ka MPSC la kalong DSC level kum ka seng ila yin jong ki khamat nilaya persang na ka sport ban panha kuno pen khoi ya kata kum thukam thungjam po ka jala jong tena liang CC ki diki sngi ban wan in sa shong pan pakhat sni ba bang ya lum thup ya jing ajumut jong ki khot pher pangin perkat khambai ne kam kumjuru begini yo penmandor khnang ba kum batrang ba kum angut kisamla puli galong ba kari bendon ke jengkot jeng suba ka kam tungjam or gum persno ki nong ilam district pher lagi ong ba kam dai ka jersey ke batang po MPC ne ke jersey charkai suri kadon wa DSC ru ini ke pelong artatien ki kisamla wat kam jam ni sni persno ki ut dan nagleng juga seng bisa song perkat pa bat ke iklat nanti ban thmai su khnang ba dan wan rapat sesien jika jeng sania kom tungkam jam apa jelah por ko misuko kasing ikot orda per kita menjadi ya pemarjang sebenarnya bangka kai gato badan yang pernah kecil jor jaki kene kablong thmai su ha ka dorbar jong ki su na ka por ju ta na por sport ia kren spang jeng song sngai ia kren spang jeng long renti po jong ka jat penreu chungi henrei ko soksi long hadu tang pat don kita aki an kenon banyada ya ka jat penreu chungi mani ya kren dak put kamau ki khot ki ong ba khandiat snam man swang ka sarkar ka lapli itu khardok ti po umling henrei mata ka long klalo ka jingja ka tu ka di ka an ki bami na ka ta ka MRC ya kren dak spang ka ILP kum ka seng ngila ya ban ba yang ju ka nongrem kum ka sarkar ka lapas ka resolution ka ba baro andru pungut kila ya munjur ya ka resolution ban persngo skar menteri kam ILP po jela jungi ngi yang scam ya kata lada kata sekarang dia kadang menti kadang pulisa eta resolution kasur kami golong ba kasorkar kadon komisi masenrang kadben pas biang sakoi pat resolution nam ta menteri kam ya ILP po jela jungi da kaliang kaseng sechong perkat seniwa kum kasi si ni kisi banwan gilat senjam ki haban sim nunes khmat ban penbor kasorkar bagi an kanon ki ban penkeloy banyada ya jigru ko tap mendari bagi bar jelas po jela ka jungi apa ini pun sampai dulu kai bagi ong kita jingai kami kedua macam sorry kapun kai bagi ai ka jenggut jengnam jukis samla kan ta pinungilam juki si bersong kaput kolong ba ka jenge kai kedu na kapor sport ka jeng persno golong baka sarkar ka di phaban simkhia phi dang simsnam ka iblaji pola pangap abatang belum ki jengthum jengtiap kemiyo so honrei
bagi kuat ban pak kubor sarkar kolong ba lada kini ki deng ye peteng ba deng ye cia ban mi biang na kubor sport na kalian ki khot bak julam ko seng bola sim ni karam das kelang ni bru tirap long japan sim da kolong da ki wei pat kilat nanti kuno ban jubab kala ya jing sapan terha jung podok pas nam jungi kebasong ti ko kaput Tapi dia boleh lebih dapat soal ini. Jangan begini lihat sini kemana kalian mau mereka ni kata perintah. Kau ikut itu memang mereka sendiri. hingan keren hang ni watang ye ke MRSA bola dai ka an jat khan reuru kasoka kalele kun jaka sakata lai kata ong ai le pilat ngirum tip ka al pilat kumnu kata andai ngasomo nong lada ya ka ai pilat petrikam hawai pat ni jala belai ko petrikam ta al pilat ni po jala jingi petrikam be ka al pi kalong stor sdor bat te belai ka sokar dia ong ba sekwe jala ka priang ka al pi ka ba ke jala jingi priang ka al pi ngasau kini ki jole sekre jubomon la kalong tung sokar jalan sokar dia tang maki gila berjubah mendai nak kalian juga sang ngiang satu nong ba ka sarkar ke petrikam ka al pi khantam apa pa yo RP ru kadiban pentrikam buat kini MRC kenapa warak jengi da jir betep beri sebar spok jalan ka jungi Ya pegawai di Persia kami dah subuh kami dah buat ni ekwan mereka Persia nanti saya kenal mereka kumnu ong bang supen pau jeng persa ya ke to pentrikam ta RP lai kai kata hai to menteri rang ba pun i taka blueprint habe ta RP lai ngisi ko bor to ngan chon ta kai bola tho tak i kendon ba tho RP lai hapan sai swa ngan sapet kai la kalong kumnu ko tak an ba ku menteri warak wong ba hapan trikam da tak an pok jala jom Kau yang sekarang itu kita dulu. Kau kalau kalian pergi ke tujuan yang kata dia boleh buat yang kata phase 1 phase 2 dan so on. Tujuan yang mereka phase 1. kumbu kalong mata pi ke jepun baik put bersam ngempat sotok sota kidon tegi regional komite ngempat i ban poi jagan lu bolong conclusion kebukut andai na kalian juga seng kid khot kila senia dari si bangen ye bodien ban ye pengor khanang ba kanam don kuno ko jing sosi ye ki produk basnam ko syong pok kaput bat kham tam giong ba khandok siap kanam sentut sekiwe pat Tujuan yang kejenggut jengki ban orang kadang leceh syak ndik. katalai kadi ka jujian na kapor sebuah ndai tangkawing ko makren nangkong ba lada ka sokar kamla ampan tikena jing song senga jing produk basnam ki khot chok ka seng na kleng pru sedap kilarai ka koi jing rai kolong ba ngiha perkhat mai nang ni sakma Abi ni boleh biasanya dulu Persia betul besar mungkin ada kena mereka jalan pasar kuat yang penting ni mereka katalai ngen so phala kumno teng swajan election ya keren spang upur usam la kalong kita ki parti badan tapor ha lek sensar na ki badan liang persa ro ya keren sambat tekiwan ka boru sukut tang thau komiti na sngo bala gidan ka jumut ka baskam ban ai ka jubab supaya ba kumai kular na sngo ka kamram juki bele Tinggi iba nak kapor kata jengung ini dan jing pendung ni kamkai menang mai ulang ba. Ki pendung ki biru Bangladesh lagi hari kapot jeng. Bade de ki biru jeng. Atau kai kesenjam ba kesengan seno kami iba ki anjo ke sarkar ke berang casting pelat. Kamdan kanu ka jikela. kum kalau mata kam de shu ke kinu pan khayimar gidan ba khayimar ni ban poi po Bangladesh arena kaput kidan te kumba ong kidan te kibri jungi poi beri sini ke jala jung ndai ngila ka kuma sang ngila ai instruction la pan tha ya ka wai ko isnat rekam kamtam tu budan jang kaput kilong pengo la dalap bede ki pro posnam jungiru ngam se ban hap ai jis nang nomor bakat bang ngi khun ong ban penduk ngi khun ban persa kini ki mender baru ka sejala jungi ka kidan jungi kina pat kharoi pat ya kita ki mender apok ka jala jungi kamtam pok ka beri ni terap berkoi ndai ngi kentu kamtam na dia ka ki kentu itu ki jat beri sange isendon tapi sange te ka e ban jiang ni rumah kamtam nak ni juga question dalam Persia kalau kena ya sarkar ba kecimbang ke itu kan conclude betul ya kan harus si raja country jadi nak ada ba kapwa ikut jadi kan kayak di kita yang dia nganam kwa pan link spang kata ka ti doyong bat ke isu mender ngi keren ya ka MRC ngi keren spang bat kunu banyada ya ta jing waru ko step kibru no bat spok ka jala jingi ari doyong long la ka we ka subject la ka long ka we ka topic ari ki kwa jungi ka long ba kani MRC ru ka de jingle kon jaka sarkar janada ka pentri ka bok kan yu i ta juruna ta ka an span bagan ari ko bajia ka long pentri ya ka an pa pentri ka ma la persyang bara amen mi ikerdum kan ram mi kini kita ing soba kali ke jing bakalan ke jing sarkar